Sa season 4 paralog na ay kuble yapi iway iba pa ya kanika video te katkum kanika report kaba menta kasitarik banai me arhajar arpo kibri kebayo ya kanika jingpang membuat keberang don hapdeng kajing syak sumar napo North East India kidon tangkat arngut kata iway na Mizoram iway na Nagaland bat napo Assam kandaingut habang ipai sekajala Assam katkum kajingnya tu jong Minister Himanta Biswa Sharma haka Twitter ilaong babarok ki bayok ya kan kajingpang COVID-19 kilong sau po arngut kibla koino kidon kemba live po arngut bat iway ibla kladno timenta kibdan don hapdeng kajing syak sumar kidon kemba kandaingut ti habang ipai pat sekajala jengi kajala Meghalaya biasa kalong ka kabapen sultanat jengi kum kinong shnong jong kajala Meghalaya habangi yo sngew katkum kani ka report kaba menta kasmi balapen bana do Chief Minister jong ka Meghalaya Conrad Kesangma haka Twitter ila ong ba barok kini ki khatwaingut kibrang don hapteng kajing syak sumar na uni COVID-19 kibadai na po kajala Meghalaya menta kila test negatif Shipho naki kidai kibla koi 100% Henry ya iwai pade ki haban le rites biang hadin ka apsau genta te ngi kermen ba barok kini kin koi no kanang baka jala jengi kan lain no nakajing syakta jong uniu COVID-19 kembalon kiwai ki jala ki bahap hapo ka North East India te habangi pai pat syakiri ki badon hakaleng jong ka perthai katkum ka report naka WHO laong ba kibri kebayo yakan kajingpang menta kila kot syaka live huwai lak saupsan hajar sauspa nyungut kibdang syuk thamai menta kasngi hinyo po ar hajar praspa saupu prangut bat kibla kladno ar lak ar huwai hajar praspa ar plaingut kibakot naka ni kajingpang ship holak san po ar hajar laispa prangut ti habangi pai padesaki ri kibla syak tajur honi COVID-19 bat kibla palat ru ya ka san po hajar kinong pang kita kidai napo USA Spain Germany Italy France UK Iran Turkey Russian Federation Brazil, Kanada. Kini kede kiri kibla syak tajur haunu COVID-19. Ti habangi pai pada syaka ri India. Kidon katu kene kijala kibla syak tak palat ya kasih hajar ngut haunu coronavirus. Katkum ka report naka tanat ka koi ka khya jong ka sarkar India ka Maharashtra kade ka waina kijala kabla syak tak palat hauni COVID-19 haba kibri kibayo yakan ka jingpang menta kilakot syaka shipho hajar sauspa khandai pu prangut napo district Mumbai hinyo hajar hendrep hawaingut bat napune si hajar alspa sap prangut kini kedeki district kibla syak tajur kibahap hapo ka jala Maharashtra napo Gujarat sau hajar laispa kena pesan ngut ka distrik kabla syak tak bun kadai ka Ahmedabad kata lai hajar arpun rengut napo Delhi lai hajar sanspa khat san ngut Madhya Pradesh ar hajar nyospa khat khandai ngut ka distrik kabla syak tak jur kadai ka Indur kata si hajar sauspa prapun rengut Rajasthan ar hajar sanspa prap sangut Tamil Nadu ar hajar laispa ar pulaingut Uttar Pradesh ar hajar arspa prapuingut Andhra Pradesh si hajar sauspa andhra pulaingut Telangana si hajar laip khandaingut bat kini kideki hanyau teli ki jala kibla syak tajur hauni COVID-19 kibahap hapo kari India ti habangi khinlang barok kibri kibla syak ta hauni COVID-19 kilong live san hajar laispa drup san ngut bat ki barang don hapdeng kajing syak sumar kilong arpsan hajar sispa sap prangut
bat ki ba koi na kan ka jingpang COVID-19 khandai hajar ndrup san ngot bat ki blak klan no shi hajar shispa san fu arngot kata bangi phai kat kum ka report ka ba menin bat menta kasngi menin kasngi kilong live lai hajar handrus pa phongot bat menta kasngi ka kiu kamba live san hajar lai spa ndrup san ngot ti habangi yan nujor lan ngia page kat kum kan ka report kemut ka jingkiu jong uni COVID-19 hapo kar India kakiu kembashi hajar ngut syajrong. Tangkini ki khobor ngin second biang selesai khublai shibun.